Ani kamun la ala kata beku si penoro kagak amma kundus nodusi apaan tele apa tak tele sok tak masuk akal dong amba anjiri apa halai kangak jadi ya sahabat di matang muah kan monoreng ngojan ngak ni kan tak masuk akal ni kan paku ni dinna muah masak sahabat dinna tu sahabat di majong tang muah jong ya bakun sahabat jadi ya pak masa sahabat muntang kan menoreng mun emosi kadang sok tak masuk akal lah karo bentang tepurjuk ke celetong sape emosi pak mata na sapa muang celetong re di beda mata muang celetong dengan beda orang iko cain pate anu le geleun pate kurang ajar pate le geleun saya ko cail beda nyakit ben mah agel magereng sabar cek rasa gelu arah apa wow ben ko cail siapa je tango jengkol gen bila kok hanya mapate tak ring mon aja ke berung embian mon nanti berung bak lancar ingat kan tu cirahman di berung bak lancar mon di berung bak lancar guru petugas guru briefing guru kan cek ban suromban mantananya kecek katanya guru pesan bareng pesan embian ST embian wajam orang lauba teti kebun binatang kepi embian lele ya Allah lauba lele briefing guru kan mesen apa sini kebini bah embian bade saja cuban embian belu lihat tilar olaran ya Allah tanya dan ini kayak ngajak yang tekan tanya aki ngobeng apa sini kayu benih pak ban apa jong ST gue lau apa ST ban nih kok sempol ban pentol kok ada lau apa orang terakhir ambo ni ke gula ki buru keluar di ki buru keluar gula ki buru mari operasi gula yo ni ka ulen di kaja-kaja ni kan keng mbian jareng tak ngebe sejam kurang 10 lah idin iku laku boleh wes menang ke operasi ni kampo de tengah no guru trot iko trot de kaki nyok pas ki bi dokter bagi tambah iku le penyakit jantung jan oh jadi soro istirahat je pon soro janya banyak pengajian tining gula lan di otang pengajian sampai 2032 oke antos marin Prabowo kan 5 tahun kan 5 tahun jadi luarang 5 tahun sebenarnya kan si memburu nggak paku anisbah orang pas 2 rumah adalah kering nguncang tahunan sini kan ya mohon bahasaan ini kita usah tahunan nguncang cetak pati beda onjangan ya bisa mololon bahasaan bu siapa sana enggak pengajian mohon benih iksas mohon benih nuzulul Quran kira dia mana jak bahasaan bagi pengajian jadi nikaan yang sekelak kong perpan pesepe bedo dok sebulan sedung tedungan kula ngocak ke keluarga patobung abas engkau setiap kan biasa nih tina melolong kan suruh ngabas yang kui letakkan nih mungkin kayu jadi petobu mana ngabas lah apa petobu telah cermat makai ngabas pun telah mohon bila nak seru melolo lah keluar boleh capok kering bila saya keluar pon